سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, possessief pronomen, deel 1. possessief pronomen 1. شخصي ضمیر لومړی برخه. Ik, mijn, Ik, mijn. زه، زما. ik vind mijn sleutel niet. Ik vind mijn sleutel niet. زه خپله کلي نشم موندلی. Ik vind mijn treinkaartje niet. Ik vind mijn treinkaartje niet. زه خپل ټکټ نشم موندلی. Jij, jou, je. Jij, jou, je. تاسو، ستاسې. Heb je je sleutel gevonden? Heb je je sleutel gevonden? آیا تاسو خپله کلي موندلی؟ Heb je je treinkaartje gevonden? Heb je je treinkaartje gevonden? آیا تاسو خپل ټکټ موندلی؟ Hij, zijn. Hij, zijn. هغه د هغه. Weet je waar zijn sleutel is? Weet je waar zijn sleutel is? آیا تاسو پوهیږئ چې د هغه کلي چیرته ده؟ Weet je waar zijn treinkaartje is? Weet je waar zijn treinkaartje is? آیا تاسو پوهیږئ چې د هغه ټکټ چیرته دی؟ Zij, haar. Zij, haar. هغه د هغې. Haar geld is weg. Haar geld is weg. د هغې پیسې ورکې شوي. En haar creditcard is ook weg. En haar kredietkaart is ook weg. او د هغې کریډیټ کارت هم ورک شوی. Wij, ons. Wij, ons. موږ، زموږ. Onze opa is ziek. Onze opa is ziek. زموږ نیکه ناروغه دی. Onze oma is gezond. Onze oma is gezond. زموږ نیا ناروغه ده. Jullie, jullie. Jullie, jullie. تاسې، ستاسې. Kinderen, waar is jullie vader? Kinderen, waar is jullie vader? ماشومانو، ستاسې پلار چیرته دی؟ Kinderen, waar is jullie moeder? Kinderen, waar is jullie moeder? ماشومانو، ستاسې مور چیرته ده؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Possessief pronomen, deel 1. Possessief pronomen 1. شخصي ضمیر لومړی برخه. Ik, mijn. Ik, mijn. زه، زما. Ik vind mijn sleutel niet. Ik vind mijn sleutel niet. زه خپله کلي نشم موندلی. Ik vind mijn treinkaartje niet. Ik vind mijn treinkaartje niet. زه خپل ټکټ نشم موندلی. Jij, jou, je. Jij, jou, je. تاسو، ستاسې. Heb je je sleutel gevonden? Heb je je sleutel gevonden? آیا تاسو خپله کلي موندلی؟ Heb je je treinkaartje gevonden? Heb je je treinkaartje gevonden? آیا تاسو خپل ټکټ موندلی؟ Hij, zijn. Hij, zijn. هغه د هغه. Weet je waar zijn sleutel is? Weet je waar zijn sleutel is? آیا تاسو پوهیږئ چې د هغه کلي چیرته ده؟ Weet je waar zijn treinkaartje is? Weet je waar zijn treinkaartje is? آیا تاسو پوهیږئ چې د هغه ټکټ چیرته دی؟ Zij, haar. Zij, haar. هغه د هغې. Haar geld is weg. Haar geld is weg. د هغې پیسې ورکې شوي. En haar creditcard is ook weg. En haar kredietkaart is ook weg. او د هغې کریډیټ کارت هم ورک شوی. Wij, ons. Wij, ons. موږ، زموږ. Onze opa is ziek. Onze opa is ziek. زموږ نیکه ناروغه دی. Onze oma is gezond.
Onze oma is gezond. زموږ نیا روغه ده. Jullie, jullie. Jullie, jullie. تاسې ستاسې. Kinderen, waar is jullie vader? Kinderen, waar is jullie vader? ماشومانو ستاسې پلار چیرته دی؟ Kinderen, waar is jullie moeder? Kinderen, waar is jullie moeder? ماشومانو ستاسې مور چیرته ده؟ دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.